Omukoro gwo kutongozaho timu ya Kamwezi Giants FC gwitabirwemu timu 10 okurwa mu district ya Rukiga na negenderwa cyo kutoranamo abazana barungi. Kunani neba bana ni bazana mbirenye hiye emyaka ebiri mwinyihe mbase kubona abana babiri bari kuzanira omutimu eyihanga omu Cranes. Abasinjire mpakezi mbakwasibwe chikopo enumi hamwe na miliyoni 20. Omakuru gandi time ya Ntunga mu municipality esinjire ya Rugarama FC okuruga Rushenyi omukusumura na penalty na gora 5 harina okutwara chikopo cha district ya Ntunga mo echa Bayavet Cup omuzano gw'akamaririzo oguzanirwa chai cha mate. Kugira ngo twiheyo talents koko kuzireba abantu bize basibaha aba kamera bije scouts and agents and other teams to come and scout these players. Twabire twagamba wonore bakwere gukora umwanya gwo kumajinga resources tuziteko mu kintu kimwe ikiba kirungi tuzispreadinga abantu bantunga mu bingi bagasirwa mu murieki. Abasinguzi bakwasibwe chikopo emedali hamwe na nemitwaro 8.